ji bernama cîhan rojbaş temaşevanên hêja em ê îro dîsa basa şerê İsraîl û İranê bikin doh tiştekî pir balkêş qewmî Amerîka ket dewrê êrişê sê navendên cuda yên li İranê kir ka em binêrin tesîra vê êrişê wê çawa çê bibe. Kamuran Berwarî, Doktor Kamuran Berwarî bi me re ye, mamosteyê zanîngeha Dohokê. Merheba mamoste bi xêratî. Rojnamevan Fehim Işık li stüdyoya bi me re ye, mamoste bi xêratî. Serçever sağ ol. û her du jî amade ne, ez pêşî ji Doktor Kamuran Berwarî bipirsim. Êrişa nû ya Amerîkayê gelo dikare meyla şer biguherîne? بله سپاس سلام بو تو مهمان تو هم تماشاوانم البت شر ایرو که به عنوان هرش داویت امریکا کتات قناغا کا دیدا و شوازه که هرمی شوازه که جهانی ورگرد و پنگاوه که برف جهانی بونا جنگ سی جهانی برکو امریکا شوی دوراتی بهتو بشداریت شر اسرائیل و ایران دا بکت پنگاوه کارنو یا چاوه جهان همگل سر به پنگاوه بو که آیا امریکا ده اوه پنگاوه ها وجیتیان ده پریکت سیاسی دیپلماسی اوه چاره سر بکت او هرشا کوتوپر یا امریکا سر ایران به گمان دفمه صداست یا چابرکل بو تایبتی جی پشتی ترامپی گوتی همه 15 روژا مجالی دین بودان استاندنا دویا ایران زانی با کتوی ماوی دا ده هرش تکرنه و ده روشا ایران تک چید برکو بریارکا امریکی اسرائیلی اوروپی هیا ناچه بیتن ایران ببیت خدانا چک نابوکی هر واسا ناچه بیت ایران او صاروخت بیرهاوه شبن که بردوام مترسی بن سر اسرائیلی وگاوه بروکه دا مدید جهان هدی برف دو معسکراتی بچی دو کمپا دو بلوکا زوربه دولت امریکا لاتینو روشلاتا نابینو جهان عربی و اسلامی جی لعنه خود دیار کرد هلوسته خود برانبر بی شری دیار کرد هندکا ایدانه کرد هندکا پشتوانی لیکر و اودی آبردوان بید بگومان ده کاریگری سر هلوسته چینه و کوریا باکور و روسیا جیکتن و پیمانیت سیاسی و لشکری سر است جهانی و هرمی و نفخوی و طیبت روشلات ناوی از باورنده برچاف راهنه در باز کرد. Gelek spas. Fehim Işık, tu çavat fikri be êrişa Amerîkayê re? Ya rastî de esasa xwe de tiştê ku dihate zanîn pêk hat. Yani mirov dikare bêje ku ji destpêka êrişa İsraîl ve Amerîka rastarast di nav kar de bû. Çima du hefte nesekînî Trump gotibû 2 heftê din em ê biryar bidin? Yani amedekariya xwe dikir. Ji xwe di nav şer de bû. Bi rengekî wek tehdîdek bi kar daniya vê helwestê li hember İranê. Bawer dikim belki ew hevdîtinên dîplomatîk jî di vî warî de pêk dihatin li bendê wan bû jî. Lê axir beriya ku vî êrişê tu zanî du hevdîtinên girîng hebû. Yek li Cenevre'ye bû İsraîl, İran jî beşdar bû û yadin jî li İstenbolê bû. Dîsa İran beşdar bû. Gelek wezîrên derveyê welat jî di nav de bû. Yani piştî ew temam bûn û helwesta İranê û helwesta dewletên din ku bîskîdin ka Kamuran Berwarî jî qal kir eşkere bûn zêde li bendê nemaye. Yani îca ji daxuyaniya Trump jî tiştekî derdikeve ku yani wekî ku ew tiştên ku me dixwest me pêk anî me hemû baregehên wê nükleerî hilweşand ji niha şûn de were ser masê bira teslîmiyeta xwe eşkere bike. Yani bi rengekî vê tişta jî ji bo yekê bikartîne. Tabii belki dure em ê ser wê yekê ji biaxivin ama İran jî li hember vê êrişê bêdeng nema. Yani êrişekî xurt vê sibê ve dayê destpêkirin li dijî İsraîlê û gelek sarok jî li İsraîlê ketinin mûşek füze jî li İsraîlê ketine û bandorekî mezin jî li ser İsraîlê bi taybet ser gelê İsraîlê kiriye. Çünkü İsraîl heta em bêjin aliyê êrîşkar bû lê rastarast gelê İsraîlê encamên vê şerê nedijiyan lê niha çapemeniya cîhanê jî ciyekî berfireh didin. Tabii dûr de tiştekî din jî belkî İsraîl bi vî awayî dixwaze xwe carekî din jî meqdûr nîşan bide û ji ser vê yekê êrişên xwe li hember İranê yan jî bi tevî Amerîkayê ve
avayeki berfirehtir bike. Fakat ev erişa ku do şevc ali Amerika'yı ve hatta PKK'nın jigelek devletan ji pişkiri girt. Yani seride Britanya hemu devletin Rojavayı pişkiriya vi şerik kirin. Yani vaki ku Amerika behakkı ve o hakkı heye ku eriş bike. Tabi lüber esasen ye ku dert kevi peş çeken nükleer. Tabi terasere ku çeken nükleer ev yacı merid ve servici bağlı. Ama berovacıvi devletin dış derketibin jî hene. Trump dibêje niyeta me ne ev em rejime helweşînin, deshilatariye helweşînin. Dibe niyeta me ev bernameye atomiye em henekî lawaz bikin, kêm bikin. Türkiye li dış derket, Rusya li dış derket, Çin herçend em beyanata wan nebînin jî şu em helwesta Çînê dizanin. Yani ev devletin ku emzanın dış dert kevin hemalciye kune ev devletin ku emzanın pişkiri dedin hemalciye kune le devletin vak Türkiye'ci jihundir ve jboraya xuya geçti bir rengeki dijberi nişan dedin le jali din ve jî durutiye ki dikin le pişkiriye heri mezin ya İsrail'ci ev dedin. Ama tişteki heye Doktor Kamuran Berwari kefa Amerika'ya jêra nehat hefteya borî sê devletên Ewropîketin devrê li netimek bir civinek li darxistin. Xwestin lehvatinekî çêbibe, qet nebe İran qebûl bike ku bernameyê atomî ji bo çekan bikar nayne. Donald Trump li dış derket dibêje Ewropa hêza Ewropayê tune her du devletan li hev bîne. Bi çi kê xwe bawer e? Çawa ye? Ew ê lehvatinekî mümkün e çêbibe? هلبت أمريكا حسناكت شل هفاتن سردستي نا تركيا نا عربا نجي دولة أوروبية شبابنج بركو أو بقاوي خب خداني جيهان دزانيتو خب اشتخاصك دزانيتو هول دادت همو پرزگريك جيهانيت مازن سردستوي چارة سربابنج بريك تويت تايبت هنم هلبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا جي اوان جي گرانه های خود سر است روشلات ناوی باکور افریقیا و جهان روشلات بگشتی همیه هیا ام دزانین جی بگاوه هندک هف پیمانیت نیکشه دبن تایبتی امریکا و اسرائیل و بریطانیا و ایطالیا روما و واتیکان و وکو تحالفکانینه گل هف پیمانیا ابراهیمی پهنگابکانی هاویته وکو همشین بجین ناتوی کانی چه دبیتن روشلات ناوی و اوروپا و حتی امریکا جنارداش سه کشور چه دبید البته او پهنگابت هاتینا هاویتنه امریکا چما عاجز کرد بلکو او پهنگابت بونه هوکاری چنده چک نوکلری ایران جی ببینید هرچند بو کارت اشتی خازانه جی بتفکرینه بس دما یا دوی جی قوات ایران یا صاروخی دما یا سی جی افشارنت هاتا یک لاکرن بلکو امریکا دما بریارا بی شریده گل اسرائیلی او بریاردای شر بیت یک لاکرن بلکی وانه بیت راستا خورجه شناف ببن وکی 2011 دما عین سیناریوی سوریه چه بوی لیدان و اینانا گروپا سوریه دا بس نبیا رژیم اسد ایک نقل بچید حتی کو طاقات و هزت روشلات ناوی همی توی ریک را صرف گیرین حتی کو چندین سال همو پاره چک و ویدی توان چک فروتی پاره کشا یا اروپا و امریکا بگاویجی همان تشت هیا از باورم امریکا حتی کو آلمان جت بو شری هاتینا دیار کرنه تمام جهنه اینید ایران ده دوره بو ایران هلیتن آن ریکا تسلیم بونه یان ریکا مواجهه ریبونه و شر کرنه حتی کو دقیقه داویج امریکا gelek spas fehmişik em henek bala xabdin ser Türkiye em dibinin ku devleta Türkiye gelek acize ji şerî ji serkeftina İsrailê gelekî ditirse eger İsrail di vî şerî de bi serkeve çi zarara Tirkiye heye? Ya psikreka Türkiye ya taybet ve 10-12 salê dumahiye lê wek siyaset jî meriv dikare bêje belkî wek 15 salê dumahiye yani ew kurahiya stratejik dikotin ew siyasetekî nû bû biriya destê AKP'ye ve ket rojeve çi bû bi navê Osmaniya nû bi nav dikirin yani ew tiştê ku İran wek hilala Şiî dixwest li rojhilata navîn pêk bîne Tirkiye jî bi destê AKP'ye ve
او بر آلیکاریا امبیجم به تایبتی زیادتر سر اخوانی مسلمین و دخواست لروشلاتا ناوین باندورا خود زیادتر بکه نفوذ خود برفرهتر بکه جبوه که جه حتی پشتی آلوزیا لسوریه اول جار لسوریه دجبریه که مزن رژیم سوری نشانده و tabi dagir kirina fiili jî li wan dera kir her wiha li Başûrê Kurdistanê jî derdora xwe berfirehtir kir li wan dera jî gelek dever dagir kir û tenê li wan dera jî nema niha Libyayê jî li gelek deverên din jî dewleta Tirk li wan dera wek bi hêzên xwe yê çekan jî çekdarî jî heye îja ev yek siyasetekî nû bû ji alî Tirkiyeyê ve İja piştî ku ev projavî li roşlata navîn pêk nehat. Yani net karî bû ew tiştê ku pêk bîne tabi sedemên wî jî ber dikare bi Kurtî bêjî sedemên esasî jî mezintirin jî bawer dikim Kurd e. Yani Kurd ew êrişên ku dewleta Tirk dikir li hemberî wî rawestiyan berxudan hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê bi rengekî dewleta Tirk net karî bû vê helwesta xwe bicêpîne. Evana tabi Türkiye û welatên hegemon bi taybet jî hêza li roşlata navîn ku ser navê welatên hegemon siyasetê pêk dîne İsraîl hem ji bo emnahiya xwe hem ji bo parastina berjewendiya wan dewletan rûberwanî. Fakat Tirkiye ji ber ku em bêjin ji alî hêzekî ve tena serê xwe nayê kontrol kirin bi rengekî gelek hêzên cuda jî li nav Tirkiye hene yani hêzekî çiye şerekî destlatdariye ya nava Tirkiye bi xwe jî heye hinek dibên dewleta Kurd hinek navê din jî dikin ji ber wê yekê jî ew aloziyê nav wan de jî bi rengekî têkiliyên kevin ê ku bi damezrandina NATO'yu vir de biriya Tirkiye ve tê ajotin dîsa pêkanîn tabi tekliye xwe ji gel İsraîl jî qut nekirin û piştî ku heftê cotmeha 2023 İsraîl ku êrişê Hamas û Hizbullahê kir ew jî tabi tirsekî mezin li Tirkiye çekir ya din jî yani divê em vê jî bizanibin tirsa Tirkiye herî mezin jî pirsa Kurd e. Ji wî pirsê jî gelek ditirsi. Çima ditirsi? Çünkü 7 salı Kurda bi dara zorê heta niha qetil kiriye daîra westandin yan jî siyasetekî qirkirinê li dijî Kurda pêk aniye lê divê siyasetê jî ser neketiye û berê ve sala nodî yeka de Kurd ji aloziya roşlata navîn îstîfade kirine li Başûrê Kurdistanê statûyekî çêkirine li Rojavayê Kurdistanê statûyekî çêkirine û her wiha hêzên hegemon û İran hatin hember hev û İranê jî mümkün e ku hêzekî Kurda dîsa heman tiştê ku li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê çêbûne li wir jî pêk bîne ev ya jî tirsekî mezin e ji bo Tirkiye ji ber wê yekê jî heta niha vê siyaseta xwe ajot lê fakat niha rewşçiyê gava meriv ser wî biaxive bi rastî jî mejiyê Tirkiye gelek tekîl heve hê jî bi esasa xwe de ciyê xwe rûne niştiye yani hinek hêz hê jî bawer dikin ku hikûmeta Tirkiye gelek xurt e û dikarî İsraîl di rojekî de hilweşîne. Tamam. Hinek jî hene ku dibêjin ku eger em bi rengekî müdaxeleyê vê pêvajoyê nekin dibe ku siberoj tiştê ku hatiye serê İranê wê bê serê me jî. Ji bo yekê jî dibêjin di dorê de Tirkiye heye. Ev tiştana jî têkên geşekirin fakat yani heta ku ew mejiyê dewleta Tirk yan jî aqlê dewleta Tirk bi rengekî ser esasekî rûnene ev xeter ji bo Tirkiye ve her daim hebe yani endambûna NATO'yê ew derfeta bi qenaeta min nade Tirkiye ku Tirkiye her tiştê xwe pêk bîne çünkü endambûn tiştekî din bû qereqola pêşî ya devletin Rojavayê bû lê piştî Sovyet hilweşiya tiştekî din derketolê. Jinha ve avay müdaxaleya li Tirkiye tê nîqaş kirin Dr. Kamuran Berwarî li gorî analizekî li gorî hin derdoran İsraîl balîkariya hêzên derve eger müdaxaleyê Tirkiye bike wê ne weke êrişa li hember İranê be wê cuda be ew ê meseleyê navxweyî yên li Tirkiyeyê tevlî bikin bi taybetî doza Kurd dawa Kurd yan jî hin aliyên Kemalîstan ew ê tev din sor kin li hember vê rejima îro ya Tayyip Erdogan
و لگوری عینی دردوران جبرویه که طایب اردوغان رژیم ایرو یا سرد سلطاری کتنه نواتر سو پانیکه علا عجله به کردان را دخوازن چاره سریه که پیدا بکن لحف بکن چه وادی بینی به پیش نیازی؟ الروش خلات ناوی او آرشه تین آرشه اسرائیل گل عربا و آرشه کردا و گل ترکیه سوریا عراق ایران بود بری چاره سر کرنوانا دو دولت اخوانی کو ترکیه و سوری نبیت رول وان نمینید به شکلی او دا سنه هند صلاح دار نبل و کی 200 سال چو ظلمه بیان ملت کن دو دولت شیعجی ایران و ترکیه ویشه وازه نکنامینن چونکو ترکیه و ایران حول دادن سیستم که دانن روشالات ناوی و باکور افریقیا کنترل بکن مثلا یا ترکیه هلبت ترکیه دولت نینه راستی دنیا دولت که هیزت اوروپی بو خود شکریه بو رابه شکریه هر گاوه که حس کن 6 دولتی نی بخن چونکو ترکیه چه بنگه دولت بونه تيدانين إسرائيل وحركة ماسونية عالمية حركة بجميع أوروبا راستا خود دولة إسرائيلي شيتن تركيا بريبا بس شيت تركيا بلوشيني شيت تركيا جي بيلتا سربيا امزانین چند گورانکاری 200 ساله در ترکیه هاتی نکرنه چند گورانکاری چه بون ترکیه الانیت بو دولت عثمانیه تازه چه کرد مدید فتح الله گلن چله هاتو چا پارچه پارچه کرد رول دا اردوغانی وەکو کەسێک بێت حزباوی پارچە پارچە کرد پشتی اینکە حزب ئەردوغانی بخۆشی کرد 4 حزب چه ڕۆڵێ تورکیا ئەڤروکە ڕۆژهەڵاتێ ناوی نەمایە نە کاریگەریاوێ لەسەر ئیرانێ نە سەر عەرەبان نە سەر کوردان نەمایە نەجی بەرامبەر ڕۆسیا و نە چینێ تشتێک نکارید بکات ئەو ڕێکێت ئابووریەت ئارمیشی و ڕێکا یا بهاراتا جی چه رول خود ترکیه تیدا نمایه چونکو بدیل وی هیا اسرائیل روش آبای کردستان یا اردن جهه دین عراق بر هنده جی ترکیه بر بجیرا ایکیه به هلوشاندن روشهلات ناوین ترکیه خلطیت استراتیجی کرند بان 25 سال چوی دا پتر دویا ترکیه سال هفته و هشته و حتی هشتی و هر و هشتی و چاره تفاهم گل پارتا کارکر کردستان پکه و گل برس سروک عبدالله اوجلان کرد و پشت اینکه دیویام چند جا درگه دانستاندن گل امرالی و گل قندیلی ببو ترکیه استفاده جینه کرد عقلیت و ذهنیت ترکیه یا وصلنا نکاریتن گل جهان آنویا تازه بگنجید جبر هنده از باور کم ترکیه هرچی پنگاوا پا بجیتن دیکه بید اگر شر گل اسرائیلی بکرد بگمان دمه که نزیک دا دیکه بید اگر شر که نفخویی جی دست پی بکرد ترکیه دیکه بید و ترکیه اگر استفادهش و آشتیا سرک و جلان و پروژه آشتیا نکتن وکو دولت سر نقشه نامینید اگر بمینید دولت که پارچه پارچه مینید بر هنده جی ترس اردوغان وان وصایه چونکو مدید ناسنامه اردوغان هیا هشتا قطابیه سرطایه بو نبسیه خلیفه بسلمانه وکو خلیفه بسلمانه هاتیه دیار کرنه او ناسنامه ویجی تلویزیون و رادیو و عرضه گلک روزنامه بان ترکیه بلاف کرد ایدی او دوره وی خلیفه بسلمانه نما چونکو دولت بسلمانه بخواه و خلافت اسلامی سردشت داعش چه بود دمایی هات دولت مصر یا اسلامی چه بود دمایی هات دولت فتح الله گلن کیانوی چه بود دمایت ابجا بگاوه چه امپراتوریت اسلامی ید مزور و مزیف لروشهلات ناوی چینابن سر وانجداد ترکیه نه البته وی دریده هم فایده کردان دیگرن فایده کردان چیه چه وایه هم لباکور هم لروجلات کردستانه فهم اشک ام چه دکارن تعریف که فایده کردان دکدریده نه وی شریده پیشی کردم باکور کردستان pozisyonu ki çavat karım bilgin. Faydaya Kurdan beftir mesela lazım hem viyavayı bir fikrin. Kürt edi ne Kürde berine. Aktörün. Yani evtiştajı jnoha ve despene kiriye. Yani pişti embejin sistema sosyalizma reel helveşya edi bir rengekil roşlatan avin şereki dizayna nu despekir. به عراق و دست بکر یعنی شهر یکمین یا کنداوی و دست بکر
لور کرد برخستنی بون هرچقدر لاواز جی ببالا کوی چای براستی جی لباشوری کردستان جالی کردا و امبیجین وقتی لوازی فکر کردان هی کو 7 ساله کی دنوان دا بکن اگر ور بنا سری که جی خو بگرند پروژه اگر ور بنا نودیه کادر عراق برنگی کی وندانه کرن yani hentişt vanda کرن tabi sedem nüjere az biskidin veji bejim ama lur destatariye ki kurda çebu yani kabul bikijine kiji idi le Irak Federasyonu ki he ya alozi hat liber Suriye kavmi dedema Esad'da 2011'da da embejim be araba bahara araban hat geyiş Suriye ve le piştivici Kürt disalur brengeki statya xu de facto pek anin yani iro revebriye ki xusar helur ul hemu cihaneci tenas kirin embejim vaka fermi vaka statya ki ne nas kirinci ahir vaka hezeki tenas kirin yadın jil Bakure Kürdistan'ı jil Rojlate Kürdistan'ı jil Kürt edi hene aktörün ubrengeki jiderfetan istifade kirine siyaset dikin vekberinin yani ev pevajo despekriye yani encame vi şeri ilgel İsrail'e çıdı birabbe devlet Atatürk lehember Kürda çe helvest xazı bigri birabigri edi biçi rengi biçi avayı be ve Kürt brengeki dve heyama nude Setsala diyemin ya komara Türkiye'de o her vaha droşlata navinde piştişeri yekemin ya cihane ve ciyo kubigrin. De fakat piskireka mezin ya kurdaji yani dveyen bal bikşinin ve yekeci beguman ve deskeftiyen kurda hebben ve fakat çava bikaribin van deskeftiyen kontrol bikin peş ve bibin stratejiyi ki hevbeş çe bikin belki piskireka mezin ji evet. Yani li başuri Kürdistan'ı beli van çağa ya her ilavaz belki hezen başuri Kürdistan'ı bun kamuran belki jimin baştır cizanıp lesalen no diye ki van eji çum başur luan derabum. Yani ilçeyin Kürdistan'ı biraz tici peşmergene ma bu. Gelek peşmergel rajane bun li İran'ı bun u Kürt hezen siyasi ya Kürtçi embejim valat parezil nava başuri Kürdistan'ı Kürt bu le fakat hezeki aktif ya ku karbe veya kontrol bir kütüre bu. Beli 1988'da Berey Kürdistan'ı çep bu le fakat ev Berey Kürdistan'ı eğer hezen hegemonik le diji Saddam ev şerpek nan yana و هر وها embejin netevin yekbuyi ev xatin başuri Kürdistan'ı diyar nekrana o jisadam rakadaxa nekrana belki van tiştana çened bu. Le fakat deskeftiyi xud baş ne parastın, çıba ne parastın jino diyek hatta no du çerab rengeki xuanin dure aluziya navbera Kürda despekir ku hatta no haji tam ne atiye çare serkirin. Brengekidin yani Rojavay Kürdistan'ın oha hengaften avetin jbo yektiya Kürda pek vere lehember Şam'e karibin xurttir tev bigerin. Jbo yekeci mesela konferans eki çebu ku evji destevan qavi kir lehember Şam'e ez viji bejim yani ku daxwaza gelek velatin Rojavayı ji heman tişt başuri Kürdistan'ı jdi qavmiye nuha emlednerin her tişt di qavmi le heji hezen Kürt bir rengeki ku dile merva dile Kürda rahattır bike hena atını bahib yani gelek hezen Kürt li Rojlate Kürdistan'ı ji gerek hezen Kürt li Bakure Kürdistan'ı ji yani Kürt piskireken xupiçek ji navxuyini ve ev ji beçare serkirin yani iro kemzede kabul bikiji nekiji hezen destlattar ya Kürt ya Bakure Kürdistan'ı pevajoya ki dahi dest bekirin bir ya rebere xuve ve ev pevazoji adiye ki gelek mezin ve te kabul kirin le heji mesela hemu hezen Kürda li gel hev ser stratejiye ki hev beş behev nekirin yani avanajı piskireken navxuyi ya Kürdan ve evji ben çare serkirin eko deste neyaren Kürdaji xurttir dikim kanaatamın eve yani dibe ev tişteyin ku ev ezmonin ku pişti salin nodu yeki bavayı ki neyreni embejin li başuri Kürdistan'ı hat jiyin em juan derseki mezin bigirin dibe careki din ev pek neyin u Kürt karibin bavayı ki stratejik tev bigerin u karibin deskeftiyon xo hem zedetir bikit hem jî gor realizma roşlata navîn ew jî gelek mühime xo qewî bigirin. Problemekî jî ev e yani ev ya çê nebe siberoj yani îro gelek tişt
ten xeberdan. Êrişî İranê dikin, sibel İranê pêk werin û bi rengekî çavê xwe lê bigirin û İran wê ewil car wê êrişî ku derê bike? Wê çi bi serê Kurdan bîne? Li hember vê yekê Kurd çi difikirin? Wê bihevre çi bikin? Yan jî siber roj eger Tirkiye siyaseta xwe li rojhilata navîn pêk bîne bi rengekî bi İsraîl'le bi Amerîkayê re bi hêzên din re li hev were û ji bo parastina Ewropayê hin wezîfeyên nû bidin wî û li hember vê yekê jî hin pere bidin wî. Erdogan ji hemiya xirabtir wê bike. Li Bakurê Kurdistanê jî li rojhilata navîn jî bi taybet li dijî Kurda wê tiştên nemayê bike. Yani hemû tişt nav ev de ji bo wê yekê dibêjim Kurd eğer dixwazin destê xwe qewîtir bikin, xurttir bikin, her çi difikirin bira bifikirin divê destpêkê de stratejiyekî hevbeş pêk bînin. Rêya yekemin, rêya esasî bi qenaata min ev e. Kan bipirsin mamoste Kamuran tirs û fikara Kurdên Bakurê Kurdistanê tu çawa dibînî? Elbette em behsa Kurdên Rojhilatê Kurdistanê jî bikin. Lê pêşî derheqê Bakurê Kurdistanê de fikra te mereq dikim. Yani endişeya milletê me ê Bakurê Kurdistanê herçend em bibêjin milletê Kurd siyasiyê jî xwedî hestekî netêwiye jî lê em ji bîr nekin ku dewleta Tirkiye xwedî tecrübeyekê 100 salî ye pir dek û dolabên cuda li cem vê dewletê hene û milletê Kurd jî bawerî bi dewleta Tirkiye nayîne ji ber tecrübeyên borî. Tirs fikara milletê me ê Bakurê Kurdistanê tu çawa analîz dikî? بله فرد به باورم چه رنگی او 100 سال بیستوی که وندانا کنوش دست نادن لی اول نهایت ویواتای کو ام بنوینو الهیویه بین دست پیدراوین بحشتک او ما چه بوی ام دست پیکا قناغکا سخت و دجوار و دریج و استراتیجی نه جبو رزگاریا کردستان و آزادیا گله کرد و پاراستنا دستکفتی نتوی نشتیمانیت کردان. جبر بچنده زور گرنگه تایبتی جل باکور کردستانه همی پهنگاف شوازه که عقلانه به نهاوتنه دبر جواندیا کردادانی نه به هیچ آوایی که آوایان سوریه، ترکیه، عراق، ایران شر دولتا نابندی بکن و ببنن نینه دولتك یا اوروپی آن امریکا آن هزک هرمی پیشوان و شر بکن نبنه سیارت خلکی و کی سیارت حمیدی و وان سال چوی مدیتی الهفته و نهی هشته که دوی ایران او سری کرده هات نبنه جاشوا کل عراقی نبنه جاشوا کو بقابل ترکیه او جاشاتی تکرنیم پروژه باکور کردستان ترکیه پروژه خسریا دموکراتیک ہے کنفدرالی ہے او پروژه کنفدرالیزم و جواکا دموکراتیک زور گرنگه پیوست ملت کرد بگشتی هر چهار پارچه کردستان جهانی تایبتی جل باکور کردستان ترکیه لپشت سروک و جلان راوستید لپشت پروژه‌وی راوستید او پروژه که عقلانه منطقیه لوژیکیه بو وگابه دست ده پهنگا پاوتنت گل دولتی و به چه رنگی کیش رنگا کرد حول نادن وان دولت نابندی او هلوشینن بس کرد حول دادن مافت خود وان دولتا دا ورگرن حول دادن دموکراسیت وان دولتا دا هبید حول دادن یکیتی و یکریزی هبید دستور وان دولتا بینه گهورینه در انجام اگر ما اف سنور دست کرد نابین وان چار دولتا دا مد مجی خدا عقل خدا را کردن وگا به یکیتیا کردا یا فکری یا سیاسی یا نتوی یا اجتماعی یا آبوری یا سازیا یا راگهاندنه چه بو وگا به کردستان آمازن خود تا آبا کرده باکور کردستان پیوسته زورت وریا بند آگهدار بند هشیار بند پلانگری هنه و پلانگری هر مازن یا داویه در انجام وانگورانکاریا سر ایمرالیه سر گریلانه اول سر قندیل یا پیوسته ام بیش بیر نکن سر دستکفتیت کردای هر چهار پارچه کردستانه نه چونکو ام باش دزانین دولت داگیرکه کردستانه اف هزید وان 1400 ساله حکمیل بیرد کن وان 200 ساله جی ودامی حکمیل بیرد کن او همیل بو همی تشتکیت آمادن رگ بکبن بو هم برهنده کرد نگه نه چه دستکفتیت خواه لی تشت افروکه کرده های جیاواز اوه کرد خودان عقلک نینه تگهشتینه کرده که خودان کساتی خودان بیرو باور هیا اف کرد آواکیری چکدار افکارت
yet ni yet ucelani u yet hareket azadiya Kurdistan'e evet teraviret ketin ku ev beraber van plangeriye terimi cihani şunu ve kariyet fabrik yani der encama der bexen u nekebne van xep davan peviste em dijî hiç hêzeka herêmî û cîhanî senger negirin û pêwîst e em nekevîne sengera hiç hêzeke herêmî û cîhanî jî da me sîstemê xwe heye konfederalizma demokrasî heye xetasî heye em xetasiyê ava bikeyn em hewl bidin destkeftê Rojava parêzîn yet başûr parêzîn Bakurê Kurdistanê jî nêzîkî serkeftinê ye bes herî giring ew e em we bikeyn wekî avan roja yani evet çend rojeke راگهاندن هندکی از بلاف دکن که سرک و جلان تشتاق دا خویانیک دایه پشتوانی ترکیه کرد دجی اسرائیل طبعا چه اساس بوان تشتانیه بس دینه چیکرنه پیوسته کرد آگهداری بان تشتابنش برکو امزانین سرک و جلان دجی نه امریکا یا نه دجی روسیا یا نه دجی اروپا یا نه دجی اسرائیل یا نه دجی هیچ چونکه برجواندیا مدانی نه هم دجی وان دولت آبی چه کرده چه مثلا حتی کرده های دجی اسرائیل بین آن دجی دولت کادیمی اصلا نطوشش به سرک و جلان نامه وره که نه به هر پنج دولت اندامت بردوام جوات تناهی ناف دولتی دا و این وقتی دا گوتیوانا ما چه پرزگره گل بریتانیا و فرانسا و آلمانیا و روسیا و چینه و دولت دینینن پرزگره که ما پرزگره که نتویه نشتیمانیه سیاسیه اداریه مروایتیه مدوید گل هوا چاره سر بکن و بو به چنده جی انباور که یکمی این کسی چوینه امرالی سرک و جلان دیتی CIA بون پشتینگه موساد بون پشتینگه شنیکا میتا ترکیه چویه معناوه اوه سرک و جلان گرتیه که ناف نتویه و اف گرتیه ناف نتویه پشتی 27 ساله دیار بو و گرتنا سرک و جلان و زاربلیدان بزا و رزگاری خوازه کردی تشتکی گلک خلط بو تایبتی پنگاوه که خلط بو امریکا هاویتی اوروپا هاویتی نه از باور کم قناعت بوان چه بوی پیوست الوی خلطی بزفر نبه و تعویزا بکن بس برانبری وی چنده جی دوید کرد زور آگهداری پنگاوه خواب هاویجن تایبتی جی لسر قندیل فرزم افروکه بزا و رزگاری خوازه کردستان مازن بریبه ببد و خال ملت کرد بکته خودان اجبرکو نابیتن سه پارچه دیت کردستان جی سیستم که جاشاتی دجماعتی در کبی و که روش آبای کردستان در کتی و قناق برف قناق که نازکه لی ما همی بنگه سرکفتنه جی هنه گلک سپاس فهمشک درباره روشلاتی کردستان ده لوی دری نه هنه کی شهر گرب به اگر هزین ایرانی ج کردستان وکشن والهیه کی اتوریته چیه به گلو ایرو حالا حاضر هزا رخصتین کردستانی ترید که جبو والهیه داگرن ده مثلا آلیکاریا انسانی دا عسکری دا پاراستانی دا خوارن و خوارن زاد هر تشتی دا حاضری آمده کاری چقاس هیه yani eğer Kürt باوی کی مشترک به هفره سر استراتژی کی به هفره تفبیگرن اگر وقت گوت هزین ایرانی جی کردستان و نکشنجی و گاوجی دکارن او حساب کاربینن و بتایبت روشلات کردستانه hem kontrol bükün hem jî hemû pêwîstiyên gelcî bicî bînin. Yani ev tiştek wez dibêjin bêku bi hêzên Îranê re bikevin nava şarekî. İja tabii stratejik din jî heye. Tena serê xwe em bêjin yek hêzek nabêje. Hêzên esasî yê Rojhilatê Kurdistanê hemû jî ew tiştê ku gavkadin ka kamuran bal dikşan. Yani bi rengekî nebin لیستکن هزین هگمونیک بگور نبن چکتارین هزین دروا دوی معنی نبن چکتارین هزین دروا ل او خوشی دبیجن یعنی جبو کو ل ایران گوهرینک پک وره همو گل به هفره آمدکاریا وی که بکن یعنی ل ایران تناسری خو هم بیجن کرد ج رژیم مزدریب نه یعنی گلک گلن دنجی بلوچی آذری فارس بخوجی حتی هنک عربین کل ایران دیجیم بخوجی جوی رژیم مزدریبن اوجید خوازن اف رژیما بگوره لدور ده tabi Kürt hezeki esasiye merv dikari ya beji çima Kürt hezeki esasiye Kürt xodi ezmanım bisalayla hember İran'ı şerdikin ve her vaha hem bejin Kürt cihaneci edip rengeki
وەک هێزێکی هاتیە ناسکردن و قیمەتێکی کورداژی براستی پشتی ڕۆژەوای تایبەتەیە و هەروەها کورد خۆ ئیسپاتشی کردنە پرسکرێکی وان هەبێژێ باشووری کوردستانێژی لە ڕۆژەوای کوردستانێژی خۆ برێڤە دبن و برێک و پێکی دناوی شەریدەژی خۆ برێڤە دبن برنگێکی ji ber wê yekê dibêjim ew hêza Kurda heye ne ku tuneye merim dikare duwî warî de qasî misqalî zerre şikekî bike lê feqet tiştê çewt ev e yani divî tam divê heyamê de باوری به هێزا خۆ نینن و برەنگێکی باوەری بە ئەمریکا و ئیسرائیلێ بە ئەوروپای بیرن و بوان باوەریان jî siberoj bêjin ku wê Îranê hilweşînin wê herêmekî bidin me kontrola me di wê kontrolê de jî em ê Kurdistanekî li rojhilatê çê bikin yani di wî warî de jî eger bi vî awayê bibin lîstokê hêzên hegemon dîn û îmana hêzên hegemon tune ye hemû ji bo berjewendiyê xwe û dînî îmana dewleta bi xwe jî tune ye ew jî ji bo berjewendiyê xwe tev digerin ew tiştê ku li ser Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî em diaxivin bi rengekî li dewleta Tirk jî hin gav bixwaze babê jî ji bo berjewendiyê xwe ji bo pêşeroja xwe ji bo beqayê xwe dabêje ev tişt yani hê tam nebûye dewlet jî belkî ne nîv dewletê jî li Sûriye li alî colanî ve jî tê kirin li hember van tiştana jî Kurd dibe bi rengekî li rojhilata navîn hem pozisyona xwe bibînin hem hêza xwe bibînin hem ciyê xwe bibînin û bi gor wê yekê jî tev bigerin yani em hemû zanibûn piştî başûr برنگێکی belkî ku meşaş kir Rojavayê Kurdistanê bû bi rastî jî em hinde zûl benda Rojavayê Kurdistanê nebûn me got bi rengekî başûr piştre rojhilat piştî rojhilat belkî bakur bi van her sê hêzan jî rojava wê ciyê xwe bigire lê feqet ew alozîya li Sûriye çêbû 2011 ew em bêjin bihara ereban rê li ber Rojavayê Kurdistanê bi rengekî vekir û ew jî vê derfeta baş bikar alîn şun de jî ez divê qenaat edim ku êdî tiştek li rojhilata navîn wek berê nabe li rojhilata Kurdistanê jî bi rengekî wê guherînekî dest pê bike İran zextekî mezin xwar İran derbeyekî mezin xwar êdî İrana wek em bêjin berî vî şerî deh rojan ne Beriya jî ji xwe du salê dumahî jî İran derbeyekî mezin xwar bû İran hêzên xwe yê weka Hemas û Hizbullah wenda kir İran hêzên xwe yê Hûsiyê wek berê nikare bikar bîne İran dewleta Sûrî wenda kir êdî Sûrî İran qasî misqalî zerer li wan dera nikare bandora xwe bîne û siber roj ez bawer dikim İran wê hêzên xwe yên Iraqê jî bi rengekî wenda bike li hember vê yekê İran jî wê lewaz bibe Kurd divê ji vê yekê îstîfade bikin Kurd eger bi rastî jî dixwazin destkeftiyê wan mayînde be dikarin gel hêzên din yên İranê jî bi hevre tev bigerin gava bavêjin yan jî ji bo hem ji bo rojhilata navîn hem ji bo em bêjin berjewendiyê xwe bi tevayê İranê û ji bo berjewendiyê rojhilatê Kurdistanê bi hevre gav bavêjin heman tişt li Bakurê Kurdistanê jî aynen divî awayî de yani ev tiştê ku dumahiyê diqewî min jî meriv lazim e büyî çavî binirxîne biraya min Naha nûçeyê ketiye ajansan bi vê nûçeyê re dibe ku şerê li hember İranê were rawestandin jî çi ye mesele Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Pete Hegseth derbarê êrişa wan ya li ser İranê de çi got me demekî dirêj bo vê pêngavê amadekarî dikir heta niha me bernameya nuklerî ya İranê bi temamî tune kir dibêje Amerîka Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê li ser êrişa welatê xwe di konferansa rojnamegeriyê de axivî çi dibêje wêrekiya tu serokekî tune û heta niha bi vî awayî li hember İranê tev bigere Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê got me gelekî bi hûrgulî hesasî li armancê xwe de hêzên me ên deryayî tam 25 mûşek avêtine İranê ya baş ew e İran pêngavekî dijberî me navêje û bi vî awayê teslîmiyetê dixwaze ji İranê belkî jî yani eger bernameya atomî ya İranê çawa ku Amerîka dibêje tune bû be edî mana şer çi ye mamoste Bi bawera min şer dumahî naye ji ber ku vê gavê du rê bû Îranê man an teslîm bûn yan berxwedan
اگر ایران تسلیم بو جخوا دبیت دولتک هیچ بهای قال روشالات ناوی جهان نامینید فدویه ایران خوش یمن و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و باکور افریقیا و همین دولتا و کشیتن و ایران ده هیتا دور پیچ کرنه ده چارچوبه که گلکا بچیک دا ایران هیتا وکو پیناسه کرن چیگرانه هیا قال سر آست هرمی و جهانی نامینید برکو همزانین دو دولت بونه سبب تکدان روشالات ناوی و باکور افریقیا و حتی اوروپا جی ایران و ترکیه نه لی ایران از باوره که مصاب صانعی اوی قبیل بکتن چونکو اگر و بکت ایران ده سمعت و سروری خو و کسایتی خوش دست دادم سوالی دیجی بهم دو مشکل ایران هنه مشکلک اگر بردوام بید سر شر نکاریدن حتی داویه شر بکتن و سر اسرائیل و امریکا داب سر کبید آلیه شوی مترسی دارتر بو ایران اوه هلبت گل ایران برکو اوه 46 ساله دن ظلم و زورداریا و نظام ملام و ایدی دنالیتن جبو آزادی دنالن جبو نان دنالن و دست حالات وان 46 7 سالان دا همو دهات ایران لدوروبران خرج کرد و چود برجواندیا ایران دا صرف نکرد بو چنده ایران مجبوره ریاکشوان هر که هل بجرید یا هری باش بو ایران اگر ایران بید بمینید و وکو دولت و دو ماهیت سرفرازی در کبید اوه ایران اکثر گل همه اپوزیسیون ها بکویتا دانستاندنه دا گرانکاریا سیاست خویا نفخوی دا چه بکد یا آماده بی دستور ایرانی بگهورید اکثر ایران بکتا ایران کا کنفدرالیا دموکراسی اگر ایران و پنگاوید به قناغه دا پا بجید گل و نتوید ایرانی دگل ایران دا بن دوی شری دا اگر آلیه تکنولوژی جی به هنده پاش بکوید جی بس دوکو دولت مینید اگر وانکت به گمان ایران هم یاد بیجی ایران پرانیا چک خوی اتمی و اف یورانیوم مخصب ویدی همین به شرطیت و هم بنگه ها دانینه یعنی اگر هاتو چو دولت ایران بمینید و اف سیستم بمینید ماوی چند سال دیده جاره کردی اف مشکله دید گل امریکا و گل اسرائیلی دست بکده و برکو هر گاوه که ایران چک نوکلری هبید مترسیل سر اسرائیلی هیا جایان بید او اسرائیل او عرب گهنا نقطه که ادی گفا جناف برنر اکودون نکن یعنی ایک شوان ایکیل سر نقشه راکت و از بانا کم نه عرب نه ایران نشین اسرائیل سر نقشه راکن جبر هنده ده عرب و ایران سر نقشه رابنو ده اسرائیل مینی دکتر کامران برواری هم داوی برنامه دینن تشتکی من نپرسیبه و گوتنه که داوی هبه هم بگرن شکرمه خورم والله تشتي زور جرنك أوا وكو كرت بشتا خوب كسب جرنك أم بشتا خوب ملت خوب سروك خوب قايد خوب ربرت خوب جرنكين چابرای روشه بکین پهنگاو پلاس نه بجین نکبینه ناف چخب کو داوت هرمی و جهانی و ما ملت که هشیار هیا و او خط خیانت نتویجی اول کردستان هی چندین ساله پیوسته او خط جی بزانیتن چاره نویسی وان گل کرد آزاده چاره نویسی کرده بیته یک استراتیجیتی که بو کردستان مازن دانین تایبتی جی لحب هاتون و لیک نزیک بونا پارتیت مازن ید کردی و دا حاضر جید کم پارتیت باشور کردستان جی سردان امرالی بکن لحب هاتونه که بکن و ناوینا باشور خوشی دان لیکیتی و پارتی نزیکی ایک ببن و حرکت آزادی کردستان مازنجی شوازه که نی کتیت خبات و تکوشین دا هیدارین همی کرد جواره وی چنده بن که چش پروژه نی یک کرده جواکا دموکراسیک در کبید چون چاره سریا کرده همی اوه و چاره نویس کرده جی همو امرالی و قندیلی و حرکت آزادی کردستان بگیرید آیا گلک سپاس فهمشک تشتکی ببیجی yani tiştekul serka kamran bervari gota zede bikim tune brastij ya hesta ka ani zaman hestana hemu kurdayı yani Kürt ve dve eyamede be akli tev bigerin o pevajiye kil Bakuri Kurdistan'ı dest pekriye ev pevajiye jib kanaat amci tenaseri xun nejbo Bakuri Kurdistan'ı yani ev tişteku irol roşlate Kurdistan'ı kavme ahir daha tezanin yani sürpriz ne buj bobe تشتين كل سوريا قوبي وبشتويجي بيجن روشة كنول سوريا دركت
rejim hilveşiya lurji evanaji tiştek ku nedahate zanin bu yani hemû kes pêd zaniye niha jî em bêjin Kurd bi aqlekî müşterek müdaxaleyê vê pêvajoyê bikin û bi rastî jî ew tiştên ku di berî niha pek anîn li hev nekirin û tabî zerarê jî mezin kişanin pek neynin dikarin gelek tişta bi hev re qezenç bikin, destkeftiyê xwe zêde bikin her wiha bi rastî jî wê bandorekî mezin jî li guherîna rojhilata navê bikin. Gelek spas dikim rojnamevan Fehîm Işık bi me re bû Doktor Kamuran Berwarî mala we ava ji bo tevlîbûnê gelek spas. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.